Nama barri miidhe isa qobaa deemu kan qobaa gungumu. Nama barri miidhe isa qobaa deemu kan qobaa gungumu. Kan qobaa gungumu. Waa'ee isaa dubbachuuf otoo himuu ka'es dubbatameen dhumu. Dubbatameen dhumu. Dubbii dhiisee mixii wal qabattee laga ceetu laale laaleen. Deeme waa'ee isaa wallaale. Diraamaan akka kanaatti nurratti hojjetama jedhee takkaa yaadeen beeku. Shira akkamii akka jarri nutti xaxaa jiran mime viidiyoo kanarraa agarra. Hidhattiin kun soba siin kaastee dhaabde qofa naa dhagaa. ልብሳችንን ካወለቁ በኋላ ሰልፍ አስያዙ። እኔ አጋጣሚ ከአምስተኛ አካባቢ ላይ ነበርኩኝ። ግንኙነት ከተደረገ በኋላ እንዲህ ሲጨቀጭቁ ራሱ በፌሮ ሲወጉ አላስታውስም። ደንዝዟል። ጠጋ ካላ ፌሮodhaan na waraanaa turan jedhaa jirti. ሰውነት ምን ያህል ሰው እንደተደረገ አላውቅም። በስድስተኛ ቀን ስነቃ እንደ ማበላ ነው የሚፈሰው። እሷ ደግሞ አንድ አካል ስለጎደላት ምንድነው አማራጭ የለበስኩትን ልብስ አውልቄ እሷ ነገሮቿን አስሬ ነው ቅፋን እየወተቱ ጀመረ ጀመሩ እንዳላዝላት አልችላትም። ከዛ አብረን ነው ቆም እንሄደው። ኦኬ ጉዴዲኑ ራንጋ አኒካአኒ አከሰናም ፌሮodhaan nu waraananii jette. ፌሮodhaan nu waraananii ጓደኛ ኮ ሲቶኮሞ harkas yookaan miila si tokko irraa muranii deeman jedhe. Bareechaa dhagaa. አንቺን እኮ ትችላለህ ስትለኝ እንዲሁ ነው ሁለት አባለ ስንኩል ማን ይቀበለናል አልኳት። ምክንያቱም ማንም ቢሆን እንደዚህ ደም እየፈሰሰ እንደዚህ ምድሩ ሁሉ ጨልሞብኝ ነገ ወዲያ የተሻለ ህይወት አገኛለሁ ብዬ ነገ ወዲያ ጥሩ ቦታ ደርሳለሁ ብዬ አሰብኩት ልጅ በቃ መጨረሻው እንደዚህ ሲያመር እንደዚህ ሲሆን በጣም ካፋኝ። በቃ ሁሉም ማለት ነገ ወዲያ እንዴት ነው የምሆነው? ምንድነው ማድረግስ የምችለው? በምን አይነት መልኩ ነው ህይወቴንስ መጠገን የምችለው? አይዞሽ የሚለኝስ ማንኛው ሰው ነው? በቃ አለው እንደዚህ መጨረሻ ላይ ምንድነው ጎዳና ተዳዳሪ የሆንኩት? ጎዳና ነው ወርቄ በቃ እኔ እንጃ። Mucattiin burtukaan jedhamti Yuunivarsiitii Oromiyaa keessatti bakka tokko sii qaqqabnaan Yuunivarsiitii Oromiyaa keessatti tun barataa jiru. Hidhattoonni Yuunivarsiitii sana keessa galanii nu furatanii ba'anii gudiidaan irratti raawwatanii akka kanaan feeroodhaan nu waraananii jiru jedhe. Eessatti Oromiyaa keessa. So wanta kana kan hojjete uummata Oromooti. Akka kana jettee EBS irratti bu'aa himattee jirti. Wanti kun immoo gara booddeetti yeroo qulqulleeffamee bara mucattiin barattuu hawaasaa keessatti kan barattu turte. የእህታችን የብርቱካን ጉዳይ እንግዲህ አሁንም ማነጋገሩን ቀጥሏል ማለት ነው። አሁን ላይ እየወጡ ያሉ መረጃዎች ደግሞ በጣም ያስደነግጡና አስገራሚ የሆኑ ነገሮች ነው ማለት ነው። እንግዲህ እየተጠቀሰ የነበረው ደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ እንደምትማር ፋርማሲ እንደሆነ እየተገለጸ ነው። አሁን ደግሞ ፎቶዎች ተያይዘው እየወጡ ያሉ መረጃዎች ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ እንደምትማርና እንዲሁም ደግሞ የአካውንቲንግ ተማሪ እንደሆነች ሆን ብላ አቀናብራ ተከፍሏት ነው እየተባለ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። እናንተስ ምን ትላላችሁ? አገርተኒ ካላ ከፈለሜ ፊ አከሲን አከስ ካን ሆጀቱ ጎደሜ ጅራ ጀዳሜ ኡመተ ኦሮሞ ረቲ አከሲን ካን ሆጀቱ አከስቲ ከፈለሜ ራፍ ጀዳሜ namni agartanii nurratti hojii nu hojjetaa jiru. EBS mootummaan illee ofiisaatiif control gochuu danda'u akka kanaatti waan akkasii diraamaa akkasii dhiyeessu. Kun ragaan bahe amma maal jettarree diraamaa Oromoo irratti Oromoo maqaa balleessuuf ta'e jedhanii dalagame jennaan namoonni baay'een viidiyoo kiyya irratti na arrabsaa turtan. Amma kunoo Dambidolloo Yuunivarsiitii micayyoon tun barattuu teennaa miti jedhee fuula feesbuukii isaanii irratti poosti godhee jira. Kanaaf viidiyoo san keessa soba baay'eetu jira. Osoo dhugaan jiraate warri EBS viidiyoo san dalagee diileetiin godhu ture. YouTube isaanii irratti haqanii irratti dalaganii ka'anii deebi'anii haqan. Kanaaf dubbiin sun tokkoffaa soba. Lammaffaa viidiyoon sun gochi sun erga raawwatame waggoota hedduu lakkoofsisee jira. Har'a maaliin fiduun barbaachisee an jedhee dalagee jennaan kijibdu jettanii namoonni baay'een arraba safuu hin qabne arrabsaa turtan.
diraamaan sun diraamaa Oromoo maqaa balleessuuf irratti dalagame. Ammoo namoonni na arrabsaa turtanillee hedduun keessan Oromoodha. Anka dubbachaa tureef Oromoodha. Oromoo maqaan hin badiniif dubbadhe. Wanni sun dhugaa diraamaa qindaa'ee ta'e jedhanii Oromoo irratti dalagan. Tokkoffaa kunoo yuunivarsiitiin kunuu amma ragaa bahee jira. Micayyoon sun achi keessaa hin qabamne jechuudha. Akkanumaan Oromoo maqaa balleessuuf maalennaa yuunivarsiitii Dambidolloo jechuun Oromiyaa keessatti argama. Ka maqaan badullee Oromoodha jechuudha. Kanaaf dubbii sobaa ta'e jedhanii Oromoo irratti dalaganii Oromoo jenosaayidii irratti labsuuf maqaa balleessuuf ta'e jettee waan Habashaan daladdeedha. Kanaaf tokkoffaan ragaa kana, lammaffaan ragaawwan andura. Oromoon miidiyaa EBS kana seeratti himachuu qaba. Erga viidiyoon sobaa kan diraamaa siyaasaa qabu, kan jibbaa Oromoo of keessaa qabu, karaa fuula miidiyaa isaaniitiin dalagamee tamsa'ee booda aktivistoonni warri afaan Amaaraa dubbatan duula bal'aa uummata Oromoo irratti geggeessaa turan. San qofaa miti. Dambidolloo yuunivarsiitii irrattis akkasuma duula bal'aa geggeessaa turan. Dambidolloo yuunivarsiitiin yeroodhuma san gadi ba'ee barattuu isaanii akka hin taane, micayyoon sun barattuu yuunivarsiitii isaanii akka hin taane, akkasuma muummeen isiin barataa turte an barattuu faarmaasii waggaa lammaffaa ta'e bara 2013 jettee isiin dubbatte sun reefuu erga eegale bara 2013 eegale jechuudha. Yuunivarsiitii san keessatti faarmaasiin bara 2013 hojii eegalee jechuudha. Isiin ka jedhaa turte an barattuu waggaa lamaati. Akka barattuu bara 2012 mooraa yuunivarsiitii Dambidollootti faarmaasii jalqabdee gootee dubbataa akka isiin turte sun seenaa sobaa akka ta'e achirratti ifa galaa jechuudha. San qofaa miti. Duulli karaa fuula sooshaal miidiyaa kanarraan uummata Oromoo irratti geggeeffamaa ture, Oromoon akka sabaaf sablammii biyyattii sana keessatti irratti jibbamutti geggeeffamaa ture jechuudha. Kana jechuun siyaasaa jibbaa Oromoo of keessaa qabu tu karaa fuula miidiyaa kanaatiin tamsa'aa ture jechuudha. Kanaafuu Oromoon miidiyaa kana seeratti. Akka kanaatti mucaan kun kaffalamee fi uummata Oromoo irratti kana dalagdee jirti. Miidiyaan kun garuu mootummaa harka jira miti. Wantichi kun gadhiifamu koo daayirektariitu jira, waamee kan tilmaamu jira, viidiyoo sana kan bareechee ilaalu jira. Jarri akkasii kun akkamitti kana ilaaluu dhiisan? Jibbiin sanuu qabanu haala kana qofaan miti kan jarri ibsataa jiran. Haala danuu keessatti ibsataa jiru. Nuu garuu ofirraa hin barre waan kana. አሁን ደግሞ ታግቻለሁ ብለው በተለያየ ከተማ ሪፖርት ያደረጉ ሰዎች ስንይዛቸው የታገቱ አይደሉም። ዓላማው ምንድነው? የታገቱ ሰዎች ያዝን ብሎ መንግስት ሲናገር ዋሽታሃል የሚል የፖለቲካ ጨዋታ ለመጫወት ሰዎች ጥናት ያጠኑና ታግቼ ነበር ይላሉ። አንዳንዱ ተማሪም ያልነበረ፣ አንዳንዱ ደምቢዶሎም ያልነበረ ማለት ብዙ ድራማ ብዙ ስራ የሚሰራበት ስለሆነ Muummichi ministeeraas akka kanaan haala kanaan gadi ba'anii haasa'anii jiru. Wanti kun diraamaa uummata Oromoo irratti irra caalansaa hojjetame kun beekamaa ifa galee jiru. Akkasii garuu lamuu akka hin dhalanneedhaaf yookaan lamuu akka hin godhamneedhaaf nu garuu carraa akkamii godhaa jirra? Nu garuu haala kam irratti jiru? Sooshaal miidiyaa irratti nu irra caalaan keenya influensarii akkamii ta'aa jirra nu? Sooshaal miidiyaa kana bareechinee seeraan qabachuu qabna. Sooshaal miidiyaa kana irratti kan nu hojii guddaa hojjechuu dandeenya. Quraana Rabbii akka የተዘጋጁ ነገሮች ስለዚህ ቀጥል ማሜ በቃ መሬት ላይ ነው ሲጀመር አፈር ላይ ነው ያለው መሬት ላይ አሁን እየረገጥኩ ላሳያችሁ። አሁን እኔ ወደ ላይ ወደ ታች ልባችሁን ላውጣ። አሁን አረገጥኩትም ግን ለመርገጥ 100% ልረግጠው እጄ ላይ ነው ያለው። ማንም አይከለክለው። ማንም Thank you ግን ተመርገጥ ወደ ኋላ እንደማንለያቆት ይገባል። እኔ ብሬ ላይ የገዛውበት ብሬ ላይ እፈርድበትና ምን አደርጋለሁ መሰለህ እንዳልኩ አንድ ውሻ አሳዝዬ ላይ አስሬ ከሰፈር ውስጥ ያባረርኩት ቪዲዮ ቀርጻለሁ፣ ቪዲዮ ሰራለሁ ነገ ጠዋት። እኔ ነው መጠብቀው ማሚ ውሻ የቤታችንን ውሻ 2 ቁርአን አለኝ የዋርሽና የሐፍስ ሁለቱንም አሳዝየው ወይ አንዱን ከሆዱ ወደ ላይ አንዱን ከጀርባ ወደ ታች አስሬ እያሯሯጥኩት ቪዲዮ ቀርጬ ልካለሁ። ውርድ ከራሴ ይሄን ባላረግ dhageessanii kaa waan jarri jedhaa jiran kana godhanii ka'aniiti kaa muslimni nama ajjeesaa, muslimni akkas ta'a, muslimni akkasii kan jarri jedhan ufii jaraatii waan akkasii hojjetu. Kan jaraa qofa keessas miti, kan keenya keessas namni akkas hojjetu tokko jira. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
sadaqallahu alazim fu alal mujrimin fu alal munafiqin fu alal kuffarin na'natullahi alaykum ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashhadu Allah gurbaan kun garuu gadi beedhiifama gaafatee jira. Hojiin akkasittuu hojjetamu kun muslima bakka bu'u yeroo kamiinuu tan muslimni amantii namaa kabajisiin jedha. Amantii namaa hin tuqinsiin jedha. Rabbii namaa hin tuqin jedha. Rabbii keessi jalaa arrabsu. So kanaafuu jennaan amantii namaa kabajdee hojiin jiraachuun dirqama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallazina jahadu fina lanadihannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin. Warra karaa kiyya keessatti tattaaffii godhan Rabbiin isaan qajeelcha. Rabbiin warra waan gaarii dalagee wajjin ta'a. Assalamu alaikum. Mucaa kana amaaf masgiidaan barbaadanu sin. Masgiiduma wayii barbaadaa fi rakkoon hin jiru. Masgiiduma bichuu wayii barbaadaa fi naannoo keessan jiru achitti kan deeme waazii godhu. Jechuun raamadaanuma kanaallee isin hin barbaachisu nama waazii godhu. Kunoo jira kana. አንድ ዶክተር ሞተ ብለህ ለምን ታለቃቅሳለህ? ከና ሀጫሉ ጋር ታያይዛለህ እንዴ? ሀጫሉ እኮ ጥጃ ጠባቂ ነው። ይሄ ዶክተር ነው እንዴ? ይሄ ያህያ ዶክተር እኮ ነው። ያህያ ዶክተር ደግሞ ወራ ገላችሁ ታለቃቅሳላችሁ እንዴ? ቪዲዮ ከፍታ እናግረን። ለማንኛውም ከፍታለሁ። አዎ ክፈት እስኪ ቪዲዮ እና ንገረን። ዶክተሩ ለምን ያህያ ዶክተር እስኪ ንገረን። የት ነው የምትኖረው? ያህያ ዶክተር ሞተ ብለህ ታለቃቅሳለህ እንዴ? የት ነው የምትኖረው? ስለኔ ምን አገባህ አንተ? እየጠየቅኩህ እኮ ነው። በስርዓት አናግር። እያናገርኩህ እኮ ነው። ስለኔ መኖር ሳይሆን ስለ ዶክተር እያወራሁ ስለ አጀንዳ አይደል እንዴ? ከብት እኮ ስለሆንክ ነው። አሁን አንተ ያ ዶክተር ለኦሮሞ ህዝብ የሚጠቅም ነው፣ ለአማራ ብቻ አይደለም። እንዴት አይነት ከብት ብትሆን ነው አንተ? ዱባይ ነው ያለው? ቆይ በደንብ ቅረጹ። ዱባይ ነው ያለው? ከነጃር ጋር ከናጫሉ ጋር ታያይዛለህ? ዶክተር ሀጫሉ እኮ የምን የከብት ጠባቂ እኮ። ይሄንኛው እኮ ያህያ ዶክተር እኮ ነው አልኩህ እኮ። ፖለቲካ አይደለም እንዴ? አጥልስ እግርህን አሳየን እያልኩህ እኮ ነው። ሁለት እግር አለ። አንተ እስኪ ቁምና እግርህን አሳየን። ቆማጣ። አሃ ለዚህ ነው የመጣው? ኖ አንተ ስትሳደብ እኮ ነው። ምን እያልክ ነው? አልተሳደብንም። ማንም ብሔር አልተሳደበም። ማንም ሰው አልሰደበም። እኛ እየሰራን ያለነው የፖለቲካ ኦሮሞ ከሆንክ እንደውም እኛ መደገፍ ነበረው። መንግስት ሊገለብጥ ለሚመጣ ኦነግ ምንድነው የምገድፍ? መንግስት የኦሮሞ መንግስት እየጠላህ ለምን እንደምገድፍ? ለምን ነው የምጠላው? ህዝቡን ለምን እጠላዋለሁ? የኦሮሞ መንግስት ነው እንዴ? መንግስቱ የኦሮሞ ነው ለካ። ያስ ኦሮሞ ነው። የኦሮሞ መንግስት ነው። አዎ የኦሮሞ ልጅ ነው። የኦሮሞ ለምንድን ነው የምጠላው? መንግስቴ ለምንድን ነው የምጠላው? አሃ ከጎኑ ቆማለሁ። አሁን አንተ ወንድ ነህ ነው? አንተ ወንድ ነህ ነው እንዴ? ክራርህን መታ። አሁን እዚህ ጋር መጣ እንደ ወንድ ማውራት ነው። አንተ ራስህ አታፍርም? አንድ አህያ ሞተ ብለህ ከይዳ በዱሜ የሚለኪስ ላላ ጀዴኒ መኔ ከነ ጉልፍሲሴ አጻሉ ገሩ አከሰተ አፋንኬቲን አረፈሙ ቀበን ጀዱን ስላ ዱአይ ረመዳን ከነ ኬሳሚ መደገፈዳ ዱአይ አሸራ ለዋከሪት ይኩን ربي حمل كيس آمين كريستال راندو ربي حمل كيس آمين كريستال راندو أوروبودا ربي سامل كيس آمين ربي سامل كيس آمين الدنيا بدو واي سازوي آمين كريستال راندو نمخينيا نمخين ربي حمل كيس آمين أبو كريستال راندو جولي يرتي ورنوما فيديو أبلتو آمين كوباني نين يدي ميدي كرتي تلبي تويادي ورتي أسيتو سيجاران توتينا ጫቲ kana dhiisaa sin bakka ክርስቲያኖን ኦሮሞ ጫቲ kana dhiisaa ጫቲ dhaabuu qabdu sin jedhika peace where we back again ሴት ወንድሞቻችን እየበዙ ነው ጀሬ ጉርባን ተኮ ዱጋ ጀሬ ዱጋ ረብች ጀራ ከዚ ኩኑ ጀላ ደነታ ጅሩ ጀራ አከሲቲ ከንቲ ወረፈምና ጅሩ ጀራ ከሲ ከነ ማልጎቹ ቀምና ወሮታ ወሊ ማርያም ነሜ ማልጎቹ ቀም ናፍ ሰከንዲ ተኮ ጫሳን ዱበት ጀዱሞ ኦፊፍ ኛተማ ደመቻ ተካይ ፉደቻ ደም ዋንቴ ጎቹ ቀምና ፍርማታ ወይ ከኖ ፊ ቀምና አከጀር ደም ደዲቤኒ ዋን ከነ ነው ጀኔ ዳፍ ሶ ጊዜው እንደኑ ጀራ ከና ወጅን ያንቴኙ በቃ ዋንቴ የጎኔ ዋንቴ የተውጀርኩን መለያ ከስት መደደ እንዳንጀር ሶ ስናመ የወናገሩና ላላጅርቱ ጨሉ መጀተነ ከስት ነላላጅርቱ ማይ ላይኪንግ ጎኔ ማይ ሰብስክራይቢንግ ጎኔ ማኔጅ
Rakkinni keessa amma inni koy ana wajjin rakkinni keessa amma inni. Ya? May wana kana lala jirtan jechuudha. As jiraal tokko sin dhungadha. No God! No God, please no! 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 No!